Mai ko koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bikin Rainate Lam Mai Thun Riu Dare. Asai November Tarik Patai Kum Singnay na Chui na Pungu. The Gaanphiu Mail Tamenglong Local Newspaper King in Sam the Call. Tamenglong November Tarik Kathum. Tamenglong District Headquarters Tuang Chang Chadonong Park Hori C Center Ngan High Rigid Pavement Ray Chang Dan Khang Ti Laubom Mai Tai. November Tarik Kathum Lau Tuan Ray Tan Kahau Kanthe. Tamenglong Bazaar Rigid Pavement Chang High Orange Festival December 3 root na chanai kri root na chakiu khaw tat kai ni me ma khaw council sanction ngan tan loi ngam khang karampani tu na PWD EE ri sakan jonge mi tong project high crore root na padai lak churuk chingrik ta chat na ta chat phainai ringun na chanai kai na tan khange mi high PWD Tamenglong division ri zawsin na tan kai ba me tat kan mai October 3 na padai khautai local MLA Zanghiam Dong Pan Mai Rui Mi Tuang Chang tan khau khang inspection tat kan mi khautai mi tuang hai tan chui na tan kai ngam khang social leaders khani public wai rui machuang lau khang zanghoi ka ne chang tan bam mai da khau hai gari khani mansai tat kalu mai khang ka tuak mai asak nai bam nu thi mi gwai hai khang insam lau pu thu tu na MLA te ri zanghoi kan tuange Noni November 3 Union MOS Home Affairs Bandi Sanjay Kumar Rongmei District Headquarters Kau Gwangpani Kumna Union MOS Ray Gwangni Mekau District Administration Rongmei Rikagenai Me Chamrangwai Sulaubam Thi Tuna The Gaanphiu Mel Chamla Me Riti Thai Gane Union MOS Bandi Rongmei District Headquarters Gwangni Me High Government Recent Mai Developmental Projects Kwai Gwangzau Khangi Tuna Sakane Noni District Headquarters Kwang Megan Khao Union MOS Ray Government Officials CSO Khani Public Leaders Nunta Noni DC's Office Strong Conference Hall Khao Interaction Gan Naipani Tuna Sakani Inbu na Sanjay Kumar Ray World Highest Railway Pier Bridge Khani by Developmental Project Sites Nun Tatang na Inspect Sukhang Chamrang Subami Kumna Mitang the Ray Chopper Kare Infal Handat Pani Tuna Sakani Tamenglong November Tarikatum Tamenglong District Chamber of Commerce and Industry Ray Tithaipat Kan Mai Appeal tilai no November 3 pungu kum singnay na chui na pung khawri kahau na ting sanay Wednesday nungre kahau na Tausiam area Wednesday market high mini market Apollo Bazaar Tamenglong headquarter khau nai kahau pani the kum na Wednesday market lan pat me mung khau tai ka cham thai fai ka gang mai MCS CEO TADC kani pol nangsha MCSS yo Tausiam kanai chief case kani case of honor Sulaupani, Gumna Reverend Namrai Keo Pame, President JBCCNEI Re, Ragwang Khao Kat Good Lau Metan Ta Laupani to Nati Thai Kane. Mi Don Ting Mig Nung Tai, Tamenglong District Khao, Lungba Mai Duk Mai Na Mai Kwai Re, Tau Sem Subdivision Khao, Kai Lau Tan Ba Mai Nunta, Machuang Lau Mai Suna Kai Tien Gong Kulau Gai Kang Sang Hui Kane, Tau Sem Area Wednesday Market Khao Hai, Ching Lau Khao Re, Tan Pat Mai Organic, Ganui Panu Pang Zwan Pani to Nati Thai Kane. New Delhi, November 3 Zeliangrong Students Union Delhi Kani Zeliangrong Welfare Association Delhi Re Delhi NCR Khao Mai Zeliangrong Mai Kwai Khang Langtan Mai Zeliangrong Meet Kum Singnay ni Treat na Pung Khao Zanghiam Long Pan Mai MLA 53 Tamenglong STSC Re Chief Case Sunak Kazao Laukan The Zeliangrong Meet Kum Singnay ni Treat na Pung Tai Building the Future on the Foundation of Our Ancestors to my team Khao Tat Kai Kan Tongi Zeliangrong Meet Tai AICTE Auditorium, New Delhi Khao Saturday nung tai tat kai kan chonge. Tamenglong November 3 kathum. Akhoi pina tangaglaw khangre awareness campaign. November 3 kathum nung Range Forest Club Tamenglong kani Tamenglong Forest Division le Wildlife Trust of India re gariu na Tamenglong College khao tat kai khao kan the. Safe Amar Falcon tong banner bang khao awareness campaign hai school khani nam nun khao tat kai bampani to na RCT tong secretary re cham khao ti thai kani. Awareness campaign don suna poetry writing competition hai tat kai bami poetry writing tong last date of submission hai November 3 pung khao pani mi khao hai public way re ka zau law nu pani. Inbu na Safe Amar Falcon bang khao 7-man soccer hai November 3 churu khani Chennai kum singnay na chui na pung khao tat kai pani kamung khao dai jewel gang mai aro Tamenglong re lan pa law pani kum na final nung pole climbing competition ni tat kai pani public way re kwang ka zau law khang RCT biak thang re sang hoi bami mi da khao jewel gang mai aro Tamenglong re ti thai kan mi khao tat kan mai kwang rigdai na ta chat lung khao khoi pina hai ka singai na chuluan Puching khani gongram tong roasting site khao ka singai na samgwang bam the tu na sagane mi tong indroi ti hai roasting site nun khao volunteers launa jawsin bam the tu na ti thai kane again nai me cham ti thai pat mai Office of the Orange Grower Association Tamenglong Noni District Manipur
Zhang Huai Orange Grower Association Tamenglong and Nonei District Manipur Bek Thangri Concerned Authorities Kwai Khao Zhang Huai ye to mai thu Guangni mai Rut na tacha tak mai Orange Festival kum singnei ni chui na pung khao Orange Competition ka zau ni mai kwai ta scrutiny su chui lau pu kum na ownership certificate of the firm isu su mai gan khao tai Namton Chairman Secretary Pastures Hamet Thai Catesis Nunrui Lungning Inthan na kaling may tan ta alaw po Orange Growers Kwai Khang Information Term and Condition tipat may hai social media kaw na ti law puryo Kai lao ta may nun social media sinsu thai makmai sinsu makmai ni nai kai district administration tong convenient khang na sulaw puryo to na Zhanghuaye Orange Festival sumai Zhangre Orange Growers Kwai Khang inbu na important ti law pudyu khang Zhanghuaye by kai zwaklung pa mai Secretary Orange Grower Association Tamenglong and Nonei Luan nai mai Rani Gaidinliu Women's Sports Meet Tamenglong Khao Rongmei Naga Lu for Manipur Tamenglong Longrian Rui Host suna tat kai pni mi tong sports khau hai Rongmei Naga Lu for Manipur tong Longrian Chakiu ri kwang na participate sulau pni Arrival ri November tarik kathum departure ri November tarik charukum singai ni chui na pungu Play with pride wear with honor to my ladun bang khau tat kai pni Lanpat mai mong khau gin pi sulau ni mai lu hana ka mai IASDC Thaubal to my resport Thailand pat lau pni Champau may gin report lan miyo luikam MPS SP Tamenglong pau ka cham thai faika kyang mai MCS CEO TADC pau Paul Nangsha MCS STO taw sem kanyu koi ri sulau pni inbu na opening ceremony program ti karu launi mai guest singer Dear Gun and the band kani Mr. Maigulung gon mai kanyu koi guanga lanpat may mung khau perform sulau pni loidat may mung khau ri pau sanghiam long pan mai MLA 53 AC Tamenglong ri gin pi sulau na sports hai in bang laudat pni pau Dr. L Angshim dan sawa IAS DC Tamenglong pau en gon mai Vice President UNC kanai ri in banglaw me mung khau champau me kin sulau pni Mr. Matthew Wam ka mai khani athui phau mai en dimlu pa mai taniu goi guest artist na closing ceremony khau nu kai mi lu perform sulau dat pni games features march past tug of war cultural dance volleyball ramluan lu ka taw mai or pin mai high games ka goi hai Tarik padai khani pung November kum singne ni chui na pung ngan tat kai na bampni mitwang kanai mai Rani Sports Meet ti hai mai gwai na roi corporation ti launa in chui na tat kai ngam diu khangri ti thai pat pitwang nge thau kup mai stall dong ni mai na ye thai contact so launu we 7085316907 by nai mai Rani Gaidinliu Women's Sports Meet kum singne ni chui na pung media and publicity Tamenglong ting night luan matui bu tarik padai kum singne ni chui na pungu lau chuan ka lan muak na yi tingzin nai na yi zingbang muak na yi matui bu tarik pungu kum singne ni chui na pungu lau chuan ting rai na yi ka lan muak na yi tingzin zingbang ting rai na yi mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan mak na thon ku wi asai khung tu cham hai khawring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei